This is the This is the Tamil tree. No, this is the Tamil tree. That's why he could eat the every day. Betel tree. This is the bridge or Meghalaya Assam border. Looking, this bridge is very. Halo, saya sini pria subhai pi parok ki perlok ki ijonga selain video show ban upload ya kaneka video kejongi di hakre por pemta saya sin kawan ri jong pi ban itu ya kaneka we ke caka ka kam internet ba katan sinesha border Assam Meghalaya kene hangne pi i ke caka pers lacha dan apa yang jufi katu kene ki perlok ke ba layu i ya ka rekom trei karkom tung komno bentung yau di lacha te hak ni video puta perlok pi yang ne kene kene ki di lacha ki bagi di man laksi ya kene ka slasha tekum ta perlok don na preng jupi yola se ki bom padu i ya une u di slasha lo kumne tegre sla tekane ka jaka ka don sene sha po budar Assam Meghalaya stis liang riga Meghalaya bak sene riga Assam te mata do hne ha Assam bawan kam sine hai perlok te ta ya lenti nang ne ka jaga badan riga per lacha te ka perlok tapi ku abalon kai sene jaga arah ko porro kene jaga riga jaga दिखाने यार This is the This is the Tamil tree. No, this is the Tamil tree. That's why he could eat the every day. Betel tree. This is the bridge or Meghalaya Assam border. Looking, this bridge is very dangerous. I come last now, so that's why you see. Is the
hang ne ketika Bodar asam yang dari Meghalaya sana ketika asam kita perlu ubah kuat wan kai hang ne ketika ke bakam isnat kat kederu ke jingking ke ima ban ya ibriu hang ne ketika jingking ke ba ma ha ke helero ibriu ya banyak kali sama kau bingung ini jika kaba ima kaba itna kita perlu kali ketika penta yang sesiang ketika sambat sini sesiang ketika Meghalaya kali tahap hapo jong ka bertensi mawati jongi kita perlu hakne ketika ke batun kamp hak jiking kuma ban yati kali kita terjadi mar hakne ibri go chong hakne ketika juga sambat Meghalaya ki jar bhalo ga kidon ki chur da kidon ki ik jindi ki thet kumtaban pria nak kawal kejelas aku ga jelapat kisam di apa lembaga ni kejiking ke barit hang ne ibriu kisai wan raya ki iki berkam nak ta ke bam kadi ha ji salak si ta perlok i kene hang ne ke benta kade ka jiking hang ne ro kade ke benta ke bala sida ka sarkar jong ka Meghalaya na bante ya kane jiking ne i le jiking ne mar kane ke jiking kapala itu di puas balik di CMLA jauh kamah hati dan boleh nak kita lama kena kencing kawan rasi pun kicim doi yang kini kipai ba nasib nong hagan eka cakap ni kita perlu lagi saya kedua hagan ni video tak ni ke video belakang besi beri saya kedua ini mereka benta juga Meghalaya. Ketika benta juga Meghalaya masih sedikit juga asam.